Okay. Ni mejibe mi akpo gbendi anya be mi afa history we. Alego me sinam de history we yo jebe mi ato gbo no chichinami. No na mi anya be. Agbe mi lere me ya eno anyi cha. Alego me sinam de mi ato gbo pefu le yovo pasi me. Boy wa be mi viole omega le hotu na mi o chonu ma hu mi le Independence Day du vo menya nu kata mi le Independence Day du apo wa po Ghana TV de alo TV de be le Africa o advert ko le nu jira na mi alego mi sinam de advert ya le nu jira na mi vo nyebe picture ipo ele alo photo ipo le new video me vo nyebe mi atogbi opefu ya rape elego mi sinam de abegbeto we de wa we na be mi atogbi opefu ya yo nye yovo Africa menu anyi chance gbo yovo do va flem ya to we flem ya to gbo mi mama we elego mi sinam de vo America me gale fe nyaglo Independence Day mi aba no Independence Square mi a match be mi ho freedom e akwepa vo nu me mi to ha fe mi ho freedom e de vio me nyao mi amedo chu me nyao vo ne ba ka gbalo o mere afi wanye me ko cover wo phone ji na po egbe elego me sinam de me ko va wo phone ji na po egbe be mi ato gbe ore o pefu yovo fiafu we elego me side menye hatred gbomelo bomebe na nlo history bere aga jode jiwe e ya le jode mi ajegbe onye be mi Africa to we na yovo me na mi tuore mate wan ya va elego me sinam de me le ya glo na yovo me wo bu na mi ore mate wan kubu elego me sinam de na yovo me na mi sugar de mi anto mate wan o sugar mi le magbe yi alo mi le ngogbe yi de mi gbova alo de mi e blo be de ye ko ana ya ba ni atowe ba biaero e fu yo mi ato bi o pe menye fu vio elego me sinam de ya yovo va play amecho le Africa fi wako ide South America ko ide North America wako ide Europe babia yen be che ono mi ato na gbakwa che do me la America na do kula mele ko ba wo do le yovo de free pale Europa ka me gbeto de tojibu mera no vinya pale Europa ka me gbeto de yo tojibu mera abapa America me le gbo na won lo America me le gbo na wo e do de sia de kro jebe slave trade first start you no do me especially in West Africa Ghana, Togo, Benin ne gbe jebe no jeredo so history will remain forever and ever o premier to gbe ovoyin mebere o premier to gbe ovoyin nu ma dibe o susu me na bu ne na nya be na me de tun wo pele to gbe we sigbere ake me na po be nku ka kola opo ma china we na yi de shop o me ba ipo bere che o nro de no ji ha o nro de jibe export only yawe if ya be we but Coca-Cola me say history de bai e pay vai mema Coca-Cola e mile nunu le Ghana de you cannot take it to Europe Coca-Cola e mile nunu vai wo research chon won't of vai de YouTube yi de go na wo research chon bede amoko Coca-Cola pa ko le to
eto le mene water closet me klo o le koko e ke male ko nu kalo le ufo me da amei poswe wana undi ya de e ya kpoga wana wecho yovo me na me gandie me e tukple du ya no mi ato na hone na ba ila me cover ne mana wo atama aluma na tobacco ame ikponwe wana we gbere e ya ka akponwe wana ocho nwe ka tututu mi le popo tami ngom ya fe history be elego me senamde elego me senamde na yi won to yi de gogo na o research to nu akpo ele won elego me senamde won to yi de gogo me alo yi de YouTube na akpo photo ikpo ele video ikpo ele de won to na o research to nyama fonu bo wa be mi nglo mi ape history be elego me senamde de me chaya me ba kpo ya we ta he wo chele kpo le o fo jide ko pe na ngo nwe vide na fu susu me na we mi tro mi ape susu African man or black man is buying iPhone now, knowing nothing about it, just for fun, taking pictures, knowing where the pictures are going. Match now, phone is island, 24/7 phone and low record. No me nyame lecture now. Photo yo ko pete me fafia na po photo ko jo agba na ba wo research yata me ko le fia video ne le po ne po be na de dibe ato ko to alo download video ele go me se de mi dik petata ya le do de si ade klo me dik petata ya we no akọ no kudoji bere de mi chota fere why do you need iPhone now ele go me se na me nyo laptop GML recording yawo because me ha laptop maka soro no nyate pele bo me ya ole school home yo vo wen wa bare cover na obe na soro na de na me do me bo we ale go me sirambe ame bo de ya he pale yo vo le he da asube ya me de do tea me do tell enya jojo we nyonu we nye he no fi nyonu we no fi ono ama ne pofu yo fi ama gbetore ma no akra ano Independence Day ano lome ano Independence Day ano machi ma butame ele ko mesinamde ne nwe na me de le mi ahore mi hia nwe na me correct one won't you research then na kpoberu ka wona we ame cross vie wana wen dia de e ya ka kpoga wana we cho e ya mere gbogbo na vuo susu ma mebo amegbeto to no le zozo o ko tu kona no vie be yin na va lefu over no me leche wa we egbe ko bibla ple agbale bubu ko ba da si o me one na ne wo ya na ide jipo yo fo ipo ga epo sika gba epo wonku me va le to we epo wonku me datu no we elego me sinam le datu no we ya to we ye ma ponu bo ye ma ponu ma dibe mi akpo photo o de we aha ekpo re mi akpo photo o de we efu ofia mi atowe elego me sinam de na le video pone kpobe do te fede ko chi aha jagbane na subscribe ele fefede nam jagbane na subscribe jagba na subscribe ya ele fefede sigbo ta o paka megbeto de tojibu mema jagbane na subscribe o paka megbeto de tojibu me ame pa fo pleta e ya ma poere jagbane na subscribe na me na howe aha me na howe na me sia me ne pasine kedem ele fefede ne do fi ko tone na po me pale o paka megbeto a